Efkeça zivistana evîl Ey germiya axê gava banê cîhanê ji qîjê bû Ey bajarê li derveyî nexşeyan min li te digeriya Wekî ku mehkûmek li edaletê bigere Yê ku jê re hatibû gotin ew di destûreke dirêj de ye û tu kes nizanibû kengê ve digere Di malekê de ku sobeya ê zingan tê de dinale û çay wekî sirû deke revîn ji devê milyake tam dikele Tu di nava hewayeke nayê dîtin de dijiyayî û ez li ser lêvên xweşopa goşeyên agir hildigirim Yên ku ew roja ku min nanê germaç kiribû ketibû Hingê dengê min şewtî û tu bûyî av û dermanê wî Ez pê xwî mezin bûm Li pey ewran baz didam Cilên paç kirî li xwe dikirim Yên ku dayika min bi her du destên xwe derût bûn û ji rêyên axî xêzika edaletê berhev dikim Da ku em wê ji bo agirê tunûrê wekî sotemenî hişk bikim û ez li ser dîwaran navên xewnan dinivîsim Yên ku hêne hatine dinê wekî ku ez pêşe rojê lez bikim Ji kursiyên dibistanan ên ku dişibin giravên cezayê Ber bi bajarên ku zarokên xwe dixwin Ber bi daristan û deryayan û revîna ber bi textên xweşguzariyê ve Denge te wekî çîroka kevin dirêj dibû Wekî ku tu tenê rêbî Yê ku ez nepûç kirim Gava hemû rêyan ez pûç kirim Bû gava min di dawiyê de bi te re hev dît Tu li ser xalîçeyeke ji tîrêjin heyvêr û niştî Te destên xwe danî serêşa dilê min û min ji de pirsî Çima te hemû vê temenê li benda min ma Te bi bêdengiyeke gotinî ber sivda Wekî ku te bi gota Ji ber ku tu şopên agir komirên kevin hildigirî û ji ber ku ez ê tenê me yê ku dizane Çawa wan bê ku agir bimirîne vemirîne paşê Kesekî çira ve mirandin û perde xwar kir û ez bi xemxûriya xwe re bi tena serê xwe derketim Konê xewnên xwe dipêçim û dirêj dimeşim Heta ku li ser kursiyeke sar xewçûn û tu hêjî di sed sala min de yî Wekî agir komir dawî ya ku min nikaribû ve mirandina wê bikira û ez jineke ku digirî naxwazim Lê ez jineke ku wekî di lopên baranê dibare dixwazim Li ser axeketî ez bêdengiyeke bi heyber dixwazim Ya ku dengê lêdana penûsekî tê de diherike Li ser kaxezeke hişk û ez dixwazim ku agir komir ji cîhanê zêdetir nêzî dilber Ya bnete şitâ el-awwali ya difa'at dîne hîne kâne saqful âlem min qashin Ya medîneten khâricel kharâiti كنت أبحث عنك كما يبحث محكوم عن عدالة قيل له إنها في إجازة طويلة ولا أحد يعرف متى تعود في بيت تأن فيه مدفأة الحطب ويغلي الشاي كأغنية هاربة من فم الملائكة كنت تسكنين في هواء لا يرى وأنا أحمل على شفتي آثار جمرات سقطت يوم قبلت الخبز طازجا فصار صوتي محروقا وصرت أنت ماءه وشفاءه كبرت حافيا أركض خلف الغيوم أرتدي رقعا خاتتها أمي بيديها واجمع من الدروب الترابية هشيم العدالة كي نجففه وقودا للتنور وأكتب على
الجدران أسماء أحلام لم تولد بعد، وكأنني أستعجل المستقبل من مقاعد المدارس التي تشبه مستوطنات العقاب، إلى المدن التي تأكل أطفالها، إلى الغابات والبحار والهروب إلى خشبات الرفاهية. كان صوتك يمتد كحكاية قديمة، كأنك كنت الطريق الوحيد الذي لم يخذلني حين خذلتني الطرق كلها. وحين التقيتك أخيرا جلست على سجاد من ضوء القمر، وضعت يديك على وجع قلبي وسألتك لماذا انتظرتني كل هذا العمر، فأجبت بصمت ملفوظ كأنك تقولين لأنك تحمل آثار جمرات قديمة، ولأنني الوحيدة التي تعرف كيف تطفئها دون أن تميت النار. ثم أطفأ أحد الأنوار وأسدل الستار، وخرجت مع حزني وحدي أطوي خيمة أحلامي وأمشي طويلا حتى نمت على مقعد بارد، وأنت ما زلت في صدري كآخر جمرة لم أستطع أن أطفئها. ولا أريد امرأة تبكي، بل أريد امرأة تهطل كسخات مطر على تربة ظامئة، وأريد صمتا مهابا ينساب فيه صوت نقرة قلم على ورة خشن. وأريد الجمرة أن يكون أقرب إلى القلب منه إلى العالم.